Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Zaheer Ahmed ubadai uwei ubar Jylla ubalashong lasa laslemha na uba shilong uladawa Panmab na Hynmen uraja uladawa Panmab na Hynmen uraja badai ying kasam kasunam bagi Kynnoh bagi Jylla Meghalaya kadai ke Jylla ke Sniew yakni Zaheer Ahmed ulapun paum da siba ar ka shpau dari Jylla arjar pesan hak handailan hak ba ulawan ban kershan ni kilong kami kasi ke bayaki ira plakat dak ba jai kum shibenta ban persha yaki ba Kynnoh Sniew yaki Jylla Meghalaya Ulang ru bagi Jylla Meghalaya ke Jylla ke Bashngan tam namar ki bahayang jong u ki jiwan ke Jylla baru julet dalam kaya ki secara punji Subatai kendiat halor kene ka jing syak Kynnoh ya kajak benriu kasi ba kajak benriu kasi ka de ka jak benriu ka ba trang senam ka bagi la Kynnoh ru ba ya raja di kasi ba penyapat mental lalap kena ba ka de ka senam kadang im kat baik ban kodau yano da di basuk ha ban kodau ya kading syak pada la apa mentah la baru nilai tip what is the reason behind it to Kynnoh yano sup but ban proof you have to get a proof you are not guilty until proven kan they have proof ya ti buat kumbaong whatever you told you have to get a exact proof ban kodau yano kamu minta tuan kerjaan ni kilong kemi ke ba kerap lakat ni ban kerjaan ini because he also gide ga citizen jong Meghalaya ni khabon kerjaan ni boro hi de binwan de tang mapek mangai duna ha kibriu de binwan baro de binwan so de tip balik kamwan da kadawa yu ngam sebra Hynmen joraja warlalai yo ya kena kasonam bakadang im udang Kynnoh ru ba dang udang Kynnoh ru hadir ba degi kulit Meghalaya ki berhenti ka sarkar Jylla ke berhenti baik ngau kumong fi ban kadau yano suka de kading sisa pada ki barong ngilatip man kading sijing shadow na yu de kulit jongi ba trestom katula trestom ban wat ya ka met yap jong raja dan after that lain wat ya sonam trestom hadu kata la trestom to kading stom pada yoi gitu yoi tang ba balajang ni ha state Meghalaya ga Kynnoh ya Meghalaya basuk ban Kynnoh ya no ke iga ka ba Dawa pat ikni ki bahaya hasem yang raja ba sonam bagi Kynnoh untuk ke iga Dawa jongki Jawa Dawa jongi di bin Panmab ba keren itu ya ka state baru kawai they been apologize they been Panmab because pai Meghalaya nilakan ni mentala kanola bagi code generation ni don ha Meghalaya ni podios ngomni podjudon di bhai yang basam jongi du bawan nabat ni first ni yang chalo ya leka secara punji ni skan Malaysia secara punji such a nice place di beliau status tu nak haban lek all of us in should be now ya secara punji mentah secara punji barok di haying basam tu all maximum di families bayar nak tourism mentah syuk hilak Kynnoh untuk yo duna tourism lah saya isu kata ya jak po jo gitu dak one small statement it is not right they been share ban shwaban kerani boleh sebut